So, that may lesson ba ito mabigat, God's answers. Digiti ka kapsat kat we are going to see, ipakita ka na kayo, digiti kasla problema, parikot, uno kasla challenges nga sang-sangon tayo, tibiyag tayo, make experience tayo. Kat anyamot ka kapsat, iti answer ti ako may panggap ka nito. Kasi, di ba, halimbawa, in a country, agreklamo ti tao, di ba? Ibaga na ti problema na, at awang maglaksong ti gobyerno, di ka narigrigat di J. Kakabsat because the government is supposed to be there to help its people. At awang pulos isungbat na kakabsat, di ka permi madadang aglagaw iti tao. But if people would air out their complaints and their problems and their burdens, the government answers positively to it, then there is a sense of assurance and peace karabsat nga mamit di gito yung problema. So, di jay tikas na scenario of dito nga message ita nga malen. Na di gito yung challenges, problems, nga intayo ba iban balikas iti apo, at dagayang answer ti apo karabsat, at dagayang sungbat na. So, there are 6 problems that we are going to identify. And let us see what is God's answer for every single one of these problems. Muna ti amin kakabsat. Number 1, okay? Ipumayan tayo, kaputa, naka-unmute mo tip din at kwalo yan na sanctuary. Basaat DJ first part, sumbatan nyo. Then basaat DJ second part, sayon to basahan kakabsat, sumbatan nyo dyan. Okay? Ready? Benjamin, kabin mo din number 1. Okay. You say, impossible. But God says, all things are possible. Wow. What a blessing. Diba? Ado dagiti banag ti panagbiag tayo nga kuna tayo kung imposible. Ngim ko na ni Apo Diyos, all things are possible. What a blessing. Well, as humans, it's impossible. Because we are humans. But to God, it cannot be impossible because He is God. All things are possible with God. Anyaman din ang kapsal, kaya mabalin nga in the aspect of physical problem, God can heal you because it's possible. In the aspect of finances, God can give you a breakthrough because it is possible. No may panggap ti pa nagserbita iti ako, oray ka-krisis na, oray ado dagiti kaslang makaiga po nga, makailapot. Okay? But with God, all things are possible. In other words, anyaman nga difficult, anyaman nga seemingly hard and impossible, always bear this in mind. There's nothing impossible with God. In Luke chapter 18, verse number 27, kahit kung maawatan nyo, Lady Robson, Luke 18:27, okay? The Bible says, in Luke chapter 18, and he said, the things which are impossible with men are possible with God. Now, deti verse ito yung Robson, kanayo nga maususan, I'd like to give to you a simple background of the verse. Deti nga may ipanggit si salvation. Kasi adamay sa nga tao nga nagsaludsod kini Jesus Christ no nag-aramidan ng taptumasay. Kaya siyempre, imbaga ni Jesus Christ, hindi di requirements, kasto-kasto. Kaya awan talaga tao nga maka-achieve, di imbaga ni Jesus Christ nga requirement. Imposible. Isunga ko na di tao, nagre-regat ko na, sinuro, di ba isa labang paano, kasta ko na. So, simungbat ni Jesus Christ. That ko na, with men, it is impossible. Kahit nga sa one, for us to achieve the requirement to be saved, imposible talaga. Yung ti ako, pinagbalin na nga posible. Because, you know, in order for us to go to heaven, the only requirement is perfection. Awan mo tao nga perfect. So, imposible, di ba? Yung ti ako, pinagbalin na nga posible, babaan ti panangitod na ti anak na nga ni Jesus Christ. Kat ni Jesus, when He died on the cross, in a way, He fulfilled all the necessary payment for the violations of the law.
amin nga violation tayo, transgression tayo, trespasses ti tao, amin nga payment na DJ kakabsat, that in meet ni Jesus Christ when He died on the cross. So that what seemed to be impossible with men, God made it possible. Is that not wonderful? Amen. So ay kakabsat, dahil tuwing nga banat should serve as a point nga pagpamatsyang tayo ti abot ko na tayo till God. Dahil tupay na kayong imposible nga banat, iso di pa nakaisalatan. Kat nayaramidang iti pamuspusan, kung naringedyaran. Dahil ito kadingatan, basit nga banat nga sangsangot, kayang nga remedyaran iti ako. Kayang nga yaramidan ti pamuspusan. Kayang nga sulbaran. So, kas di karabsat ti dapat makawatan yung nga banat. If God was able to make the most impossible thing possible for you and for me, then what is it that is too hard for Him that He cannot make it possible in your life? Diba? Nagawa niyang posible yung pinaka-imposibleng bagay para sa atin. Eh ano ngayon ang hindi niya kayang gawing posible na parang imposible para sa iyo ngayon? Dapat mag-pray ka, DJ na mind ko. Diba? So, anak sangsang mo binatangakas ng impossible, difficult, hard. Kurang ti ako, Lord, nagpintas dete message ni Pastor, kat pudlo na unay. No pinagbalin mo nga posible, dete ka imposible ang nga para kanya. So, di pa nakaisanakan, basit lang nga ba nag-apo dito, saan nga narigat para din ka? Lamaran ako, pagbalinam ko mga posible. Lord, it's hard for me, but it's nothing hard for you. DJ, di kahit nangasawan karapsan. Amen? On the other hand, tapno di kastagat mabalanse dito. Dito nga truth karapsan does not also mean that whatever we want, God can make it possible. It is true that nothing is impossible with God. All things are possible with God. But it does not mean na dito nga power ti Apo, kat may exercise, tapno i-cater na, di amin nga kayat tayo. Saan nga di kayat tayo? No di kat, dito nga power ti Apo, i-cater na nga pagbalinan nga posible, di kayat iti Apo nga mapasamak yan tabiat ko. Because there are many things nga kayat ti Apo nga aramigan king ka, kat sika, on your point of view, Apo narildat sa Apo. Nang po na ti Apo, saan ka madanagan? I can make it possible for you. Amen. Oo, di ba? Kasi na kumatagla, beriya kapsat, kailangan imposible para kada tayo. Nung kaya ti Apo nga ito. So we said, God, it might be impossible for us, but you will make it possible. Amen. Ito kapsat ni mindset na ito. It's impossible for us, Apo, deta kayat mong aramidan, but you can make it possible. Nakita yung kapsat, they jay ti kayat na sa world. Iso nga, no agdar dagiti makita kan conviction ti Apo ka, nga kayat na nga ipaaramid king ka, saan ka dapat nga madanagan, no mampay, it seems impossible, because God can truly make it possible in your life. Amen? Awan ni posible. Kas na di story di Old Testament karabsat, you remember, una ni Apo Diyos kat aganak to ni Sarah kunana. So, kaya ti Apo nga mangyari, di ba? So, the point of view ni Sarah, kasano ko ba? Iso nga nagkatawa eh. Iso nga nagkatawa. Kasi the point of view ni Sarah, kasano ko ba? Kunana, at 90 years old din. Eh, takapuot ka pa nga rin, 90 years old ka lapsat, nagsikog pelan. Nalapsan na ko, hindi pa nagbenopos lang. Overdue nga permin, di ba? Pero, kapot na isot kayat ti Apo nga maarami, awan iti makaigawid, kingwana. Awan iti makailaptod, kingwana. Posible lang taga po Diyos. Kaya nga sa well, ti Apo nga kapsat, Diyos iso na kat no anak kayat na nga aramiden ka kapsat, posible nga maaramid na. Iso nga tayo nga anak iti Apo, masapol nga ti point tayo, iti heart tayo, ti position tayo, yielded tayo ti Apo, submissive tayo ti Apo, agtalag tayo ti Apo, mamati tayo ti Apo nga kapsat. Kasi noan niya ti kayat ng aramiden, kaya na nga pagbalinan nga posible. Kapsat, all things are possible. Is that not wonderful? Amen? Amen. Okay, so I hope na naipaliwanag kung ano sayat ka na kayo, that is sense, that is truth, all things are possible. Number 2, kapsat, may kadwa. Napimpintas pa, di pa nang-explain ko, ilan yung di pa nang-explain ko, di ka naman, praise God. Okay?
Number 2, you say, nakapsot-kapsat talaga na bambanog kay saan, okay? Paminsan pa, ready. You say, but God says, I will give you rest. what a blessing. Nagpindas, di ngamin. Kung na nabannog ako, dahil may isa nga talaga nga human struggle tayo nga kanayon. Kaputa umay nga kanayon, kada tayo pa nakabannog. Umay di pa nagkapoy. Umay di pa nakauma. Okay? Di patingga kakabsag. Itipig sa tayo. I'm too tired. Kaya sometimes tikait na so, dahil I'm too tired. Kas lang tikait na sa when I'm too tired. At ako matuloy na dahil ka. I'm too tired to continue. Kas lang, agpatuloy at kumang nabannog ako. Hanggang ko kaya. I'm too tired to do the task. I'm too tired to wake up for another day. I'm too tired to bear another problem. I'm too tired to face another difficulty in my life. So kas lang, ang ko kaya. Yung anak ko na ti Apo, ang madanagan, nabannog ka, God says, I will give you rest. Amen. In Matthew chapter 11, verses 28 to 30, Matthew chapter 11, verses 28, kuna ni Apo Jesus, come unto me. Tabitan nyo come unto me. What is that? It's an invitation. Nagadot agaw awis king ka kakabsat kung dito ng invitasyon nga makaitod tipod mo nga inanagan ka. Di ngamin? Dito ayan tayo kakabsat. Uri aman nang invitar king ka nga makipaburnit basta nadamag mo ka. At ako na tayo kung natin ngamin na wagat nadamag, umot lang at padaya, dadat kababay mo, tuloy ka mapang kung na tayo DJ kasla mentality ka adwan. Iso nga, uray awan invitasyon na, imbitar na bagbagi na kakabsat, pati kapunat at nadamag na ngaraw. Diba? Invitation, nabali nga din ang imbitar king ka nga mapan makikasal. Kat aggastos ka pa, agkasagana ka pa iti regalo, bumatang ka pa iti baro mabadong, unoin ka bumulod, sabon tumot na ipunan, di ba? Na-imbitaran ka nga, adong invitation, but this is the best invitation. Jesus said, come unto me. All ye that labor and are heavy laden. So, that labor kang heavy laden kakabsat, it means burden. Adong di burdens tayo di panagbiyak. Di burden kakabsat, di kita daily pressure. Daily pressure. Inaldaw nga pagka-pressurean tayo kakabsat ti panunod, iti bagi, ti rikna, kan iti amin nga aspeto, iti biyag tayo. These are daily pressures of life that are weighing us down. Digito inaldaw nga kasla dagrensen, iti panagbiag, nga isot mangi pababa, mang pus kada tayo kakabsat, pressure. You know? Pero anak ko na ni Apo Jesus, I will give you rest. If you come to Him. Diba? If you come to Him, He will give you rest. Kunwari di verse 29. Take my yoke. So, how do we experience that rest when we come to the Lord? That yoke may bagbagan at ito'y kakabsat. That the relationship, it represents relationship with Him. Yoke. Kasi, once nga nag-asawa ka, syempre yoke di jayan. Anat yoke, sangol, na isang vulkan. Okay? You enter into a relationship. Jesus says, I want you to come unto me, and let's have a relationship together. Because through that relationship, you will experience a lifetime of rest. Hanggang di langit ng experience tayo to rest. Siyempre, the ultimate, final, perfect rest. Ngayon, urer, datayo ti dahi tinagdama, iahapo kakawsat, may parik na nakadatayo ti rest through this relationship. Di ti meaning ti yoke, sangol. Kasi nga min idi, tapno makawatan tayo ti historical background. Dagiti agar-arado idi kakabsat, sagdudwa kakabsat nga animal. Yoke. Okay? So, no may sa iti agarado, may sa lang di sangol na, di kag isulat mangibakbaklay, di nga burden. And many times, that's what we feel. We are the only ones bearing our burdens. We are carrying it alone. Pero Jesus said,
come unto me, let's have a relationship. So from that moment, nga inawat mo ni Jesus Christ, you entered into a personal relationship with Him. And in that relationship, you need to walk with Him. Ti may isa pa yung implication na dahil kakabsat, kasi tingamin. Ti rason no apay nga ado, dagiti pa kabanlugan tayo, gapo ka dagiti unnecessary nga torturong tayo di panagdiyan. Unnecessary nga ambisyon tayo. Di ba? Tunukuan hamo na-achieve, di ka maupay tayo Vietnam. Unnecessary nga tartarigagay. Unnecessary nga pagpanggap. Pag sinabing unnecessary, handan kakabsat nga mayata dahil kan may tutupay, di pagayatan di ako. Kasi ngamin ti idea na dijay. Dijay yok, siyempre, ni Jesus, dijay ada di mesa nga yok. Dijay bangir tayo, di ba? Kasi ngamin, dijay ano mo dijay. Tatlong ti kasta, ada ma-accomplish da ka dijay panagarado da. Masapol nga adda iti, makungkuna nga rhythm. When no adda iti, what do you call that? Kasi na napintas pa, nagtunos na dapat. Kasi no, deti mesa, deti titurungan na, kat sana makitunos ti mesa, agot agbambanog dalang agad effort kakabsat, at awang ma-accomplish that. So in a way, Jesus said, learn of me ko na kayat na nasawan, ti apo, adda iti kayat ng aramidan tabiyag mo, that you entered into a relationship with Him through that yoke, for you to experience that rest from time to time, masapol kakabsat nga ada submissive spirit mo sumurot ti pagayatan ti apo. So ti may isang anggulo dito DJ tiredness kakabsat, God can give you rest, pero kitang tayo mo di aspect nga adda nga amin digitay banag ti biag nga unnecessary, nga magtud ti unnecessary weariness kada tayo. Kat iwasan tayo digijay. Kasanot yan na saan nga iwasan, pastor. Digito yung amin digitay banag nga saan ang pagayatan ti apo, saan nga hanga iso iti kaya ti apo para dun ka, ngam isumod kakabsat, iti samsangon tayo kan amin pa. Iti na nakati apo at awan na anak ko talaga, bambanog umilat babagin. So, iwasan tayo, digitay bambanog na bambanan. Mawatan yung bambanog. Vain, awan serbi na kapag bambanogan. Masapol kakabsat, nga yata day bibiyag tayo iti apo. Now, let's go directly to the point. On the other hand, as we now have a relationship with the Lord, and we walk with God, and we serve the Lord, siyempre, ado kakabsat, dagiti banag na pressures, di pa nagbiag tayo, problems, pain, afflictions, responsibilities ti pamilya, ijay unang ti magubraan, kat digiti kakabsat, ti apo, anyaman nga paripakarigatam, kaya't naganatulunan, kaya't naka, nga ikan iti inana. Iso ako na, I will give you rest. So, all we have to do is to come to Him. Kat unang tingkuan na apo, nabanuga, agkapsuta kong apo, hangko, I cannot go on, pero kunam ti sa you will give me rest. As I am tied to you, kaya ikan na kadi apo, iti inana, iti puso. Amen? Deti rest kakabsat, kita nyo ba yan? Deti binasa tayo nga verse. Di kaya naman sa unti rest, it does not mean you stop from working. Naalawa tayo ni Jai? Kasi when you entered into a yoke, what does that symbolize? It means labor. Diba? It means work. So how can you experience rest? By laboring. Dahil tangarod kakabsat, itinakaskas dao na ito si Apo. As we go on in life, day to day, nga mangsamo ti pressure, kas na isang sangayan kakabsat, ito ti Apo king ka, every day you wake up in the morning. Baro manon nga pigsa ti ito ti Apo. Baro nga talged, baro nga tal na ti puso kan panunot. Kat hanagat na so nga no rest kat nagsardin kan nga nagubra for the rest of your life. It means that as you walk with Him and serve Him and do your tasks from day to day and bear those pleasures in life, the Lord will give you rest for your soul. Okay? May katlo kalabsat. Number 3. May katlo. Let's see number 3. You say, but God says, I love you. Amen? Oh. Kuna na dyan, kuna di ko natin, no, dumagat, ay, awang mga ayat kanya. Numampay ka kapsat, awan, kaslang awang mga ayat ka. Numampay kaslang awan, ti mga ipatid.
Wano kas na awan, iti maseknan, iti biyag mo. Di ba? Because sometimes people just want to use you. You know? Kaya kas na awan, iti talaga genuine nga maseknan nga the compassion na. Kadijay, actual, wano po nga kasasaad kan rigat na biyag mo. Kuna si ako, I care for you. I love you, kuna ti ako. Adak dito. Amok iti kasasaad mo. Amok tirigat mo. I feel your burden. I feel your sadness. I feel your heartaches. Oh, I feel your pain. I feel your problem, kuna ti ako. I love you and I want to help you. Compassionate ti ako kada tayo kakapsan. Isot ko na dito, Hebrews chapter 4. Kita nyo dito yung bagat nga, kung nati apugat, I feel your pain, I feel your infirmity, maritnak tarigat mo, maritnak tasakit mo, maritnak ka talaga, ti apo ka sa. Numampi awan ti kas na makaritna. Nobody cares for you and love you much that, you know, they understand what you feel, but God loves you that much and cares for you that much that He even feels and understands what you're going through. So, dito ko na natin Hebrews chapter number 4. At nagmayatan ka kapsat nga rin na, nga dagayang makaawat ka na tayo. Amen ba, mga kapatid? Oh, so dito at mesa nga pakis-stress ti ado nga agtutuboy na awang mga ayat kanya, didat kay gayat, ang nasyak ti paborito da, ala, bayang detan, ibatam detan nga kuhan, reklamo yan na panunod mo. Because there is God who treats everyone fairly and He cares for you. Kuna na di Hebrews chapter 4. Kuna na di verse 14. Idin ko nga ro dadaan tayo timay sa adakkel akangatuan apadi. Alimabas kadagiti ng langit ni Jesus nga anak ti Diyos. O, sino di ni Jesus? Ta kuna na, sa limit-metan yung nga ro asiditid ti pamatiyo. O, verse 15. Taawan kada tayo timay sa akangatuan apadi. Adi makabalin amang rate na kadagiti kinalakit tayo. Marit na nakagisawan compassionate. Okay? No di iso amin na sulisok akas kada tayo. Ngem saan ang nagpaso. O, napadasan na, He feels your infirmity. Di kinalakit mo. Di kinakapoy mo. He feels that. And He loves you that much. Kat ko na di verse 16. Gapo di compassion na ka. Anak ko na. Umadani tayo nga ron as itatalged. Iti trono ti parabor. Tapno awaten tayo ti asi. Ken makasarak tayo ti parabor. At tumulong tayo ti aldaw ti panag-asapol. So, this only starts with the truth na ma-realize mo, oh Lord, thank you. At daga nga mga ayat kanya. At daga nga mga kapatid kanya. Amen? So, when you say, nobody really loves me, God says, I love you. Praise God for that. Number 4. May kapat kakapsan. Okay? Number 4. You say, talaga nga, ang kaysa nga kakapsan kayo na. Mag-isa pa, you say, kasjay. Amen? God says, my grace is sufficient. Praise the Lord. When we come to the end of ourselves, we have our limitation. God says, go on, anak ko, because I have grace to sustain you. Oh, ada parabor ko nga iso iti mang sustenar ken ka. Oh, tibiyag tayo kapsat ano digiti adversities, di kami. Ngem, iti life ni Apostle Paul, that is 2 Corinthians 12:9. Yung aming Apostle Paul kakabsat ket kuan. Isuna ti apostol nga dete habang nga sinibiyag ti rabaw ti dagat, nakita na kakabsat ti langit. While on earth, nakita na ti langit. Ket di pa nakakita na ti langit, at dadagiti sumagmamano nga kasla impakita, impaltiing ti Apo ken pana. Ket siyempre, as a human being, he can become proud. You know, nga kunanagat, nakita kong ti langit, mabalin na nga kunan. So what the Lord did to him, kakabsat, inikan na iso na itimesa nga pressure point. So that every time nga the success na iti ministry, every time nga the achievement na ti ministry kakabsat, sumuol detoy. Kat marit na nakakabsat ti kapoy na,
Tapos every time, he would pray to the Lord and say, Lord, help me. In other words, isuti pinagbalin ti Apo nga reason, tapos ni Apostol Pablo, kanayon nagkarkararat iti Apo. O, di ba? Iso nga, that time, the first time he felt it, kunana that, Lord, remove this from me. O, kas lang at the time, kanatay ko, Apo, no hanga masolbar dati nga problema, if you don't take this away from me, I cannot go on anymore. Pero God says, no, don't look at it that way. Because, brethren, dito, dinggan nyo, dito nga nasayahan, isurat yung absat no the ballpen nyo. Adversity is not a burden, but a bridge. Amen. Adversity is not a burden, but a bridge. Anat bridge, karabsat? Rantay. Oh, bridge. Adversity is not a burden, but a bridge. In reality, adversity is an overwhelming burden. In reality. Yeah? Dagiti adversities, iti panagbiag. Ket overwhelming burden. No overwhelming ko lang po, detay ako. Ang kung sa kaya, dito nga problema, agsasaruno. Kasla dito itatagakabsat. Adot pang pamilya, agsasaruno amin nga agel-BM. Ikarkararag yun ni mama, agel-BM. At kakapsok, agel-BM kakabsat. Siya, iti last week, nag-LBM akmat. Kat kakapsok. Oh, kaya adult kakabsat dito, pampamilya, ag sasaruno, ag sisublat. Diti kapilya, ag sisinublat nga LBM. Diya ka mo no talagang makmakan deta, kakabsat mo no deti tiyempo na no, ipagna na nga talagang LBM. Aming nga tawag ag LBM. Amen? Amo yung LBM, Luz Bowel Movement. Ag suyod. Okay? Kaya it's overwhelming, burden. Apo, sasaruno magtangan na hindi pagkasapulan. Apo, ang sasaruno lang ng apo di problema. Overwhelming burden. Now, in reality, it's an overwhelming burden. But you know what? God gave this as a bridge. Into gayam ti apo, di kita nga adversities ti biyag mo, tapnon pagbalinam ida nga rangtay. Rangtay nga anan, it becomes a bridge between you and the abundant grace of God. Without these things, you can never avail the abundant grace of God. So, into gayam ti Apo iso na nga bridge, tapno ma-avail tayo, ma-claim tayo, they din nabuslon nga parabol ti Apo. So, ako na ti Apo ni Apostol Pablo, but my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Kung ako na Apostol Pablo, most gladly therefore, most gladly, nakaragagsagat na, will I glory in my infirmities or in my adversities. I will glory in this, so that the power of Christ may rest upon me. It's a bridge. The magnitude of the demand does not matter because His supply is greater. Kasanuman kakabsat ti kadakkel iti demand ti biyak ka, it does not matter because His supply is always greater. Amen. Dito itap kakabsat kat kwa, nagpigsat demand ti baboy. Ngam awa naglapot baboy, dito tiyandaanan, brother guy. Awa naglapot baboy. Nagwelga, dito naglapot baboy, yung tatsandaan kakabsat, kat awang pulos magatang na baboy. Niro helkat na pang imatang, hindi kalman, mga 4:13 sa 5 o'clock na napantatsandaan ti parbago, nakasapsapa. Awan nagatang na nga baboy. High demand, but no supply. Di ba? Pero iti apo kakabsat, no matter how intense the magnitude of the demand is, the supply is greater. There is more than enough. So nga, nung kuna tayo, I can't go on. Kitam ti apo. Ag-reflect ka kada ito nga instance ti life ni Apostle Paul. Kat kunam, Lord, tinulungan ni Apostol Pablo, tulungan natin ako. Your grace is sufficient. Number 5, may kanima kakabsat. Praise the Lord. Amen? Okay. Number 5, you say, I can't figure this out. oh, God says, I will direct you. diba? Oh, ang kuamot aramide, ano nga ta? Jak amo. I don't know what to do.
I can figure things out. Kung I can figure things out, kasi natin, solbar ka ti mathematical equation, di mo mat masolbaran nga kapsat yung problema, you cannot figure things out. Kasi ti problema, it's like a maze. You don't know where the end point. Di mo man lang makita. Padasok ito, kasama yung kataan ng kata. So in life, adun pa ka i-relate ang kakabsat ng mga problema. Unong panpanunutang, dahito yung aspeto di panagbiag. Anang kata? Ha? Pero among, no kaya ti apo kapsat, if the Lord wants to do this thing in your life, you know what God says? I will direct your steps. Proverbs chapter 3 verses 5 and 6. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Di ka lang agrel-relay kami, di bukod mo panakaawan. In all thy ways, i-acknowledge mo di ako. Urehan mo pa makita amin. Siyempre, hantay mo makita amin, di ba? But God says, He will direct your paths. Iso nga, kasla ko madeta, kwataklabiri ita. Hamukong ko na, gimatang tengag, paisot lote. Get awang mati, kwatay ti building, hamukong ko na ita. Nainikan na tayo di apot lote, napanunot na pa yun, no kasano na tayo ikan itibigay. Anak ko na di Bible, the steps of a good man are ordered by the Lord. So, yung problema, saan nga dito, kita ang amin. Numan pa unit, you figure things out, the best thing possible you can. Taplon among ti ikarkararag mo, okay? Taplon among ti isagsaganang, tapos ambong no sinot tao nga kasarsaritan, pre-figure out ang hanga nede, you just jump into the dark and you don't know what's ahead. No din ka figure things, i-figure out mo, di ba na, ito ng ako, kasi di makita, ikararag mo, i-commit mo ti apo, ti dalan mo. Kat ti apo kakapsad, idanda, i-one-one nanto, di steps mo. So, kas na dito inagta, inturong na tayo ti apo, nga gimatang ti property, di klaberya. Hindi mo ko nang, at that piece of property tayo. Kat panganak di mga pang building project tayo. Awan na kakapsat, awan pamating di ako. No init ka na property apo, di na kang building. Yung aming kakapsat? Kahit na masawan, no ti apo, kat inabail na ka, inabailan na ka property, kaya na kang building. Kala ti arid na ko. Apay police ka, din apo Diyos namang ti property ka, di na kang building. Apay, kas na kumain, gimatang itilugan, di naman kaya nga gasolinaan. Di ba? Wow. Uno, gimatang cellphone, o mo pag-load na. Ilakong ta cellphone mo na tayo, gatang mo load. Di ba? So, God is not that foolish, nga talaga, gimatang at lugan, at awang mo gayang pag-gasolina. Awa, di agagabsatan. God is not that foolish nga inikan na tayo di property, di na tayo nga takaya nga ikan di building. Dignity nga steps kakabsat no nusun ti ako. Iso nga, actual mo, belat na ti ako kakabsat. No, aday papaarami ti ako ka, or at times you can, kasi most of the things na ipaarami ti ako, amo basta say good nga ma-figure out kakabsat. But the Lord will direct your steps. Amen? Dito tandaan nyo, the steps of a good man are ordered by the Lord. Number 6, maudi kakabsat. You say, but God says, Amen. Hangko kaya, kung na tayo, di ba? Ag-strength direct na tayo. Ngayon ko na ti apo, I will enable you. I will strengthen you. I will uphold you. Kung na ti apo, nagmayatin kakabsat tayo. Tulungan na tayo ti apo. Kung na di Philippians 4:13, I can do all things through Christ, which is strengtheneth me. Now, dito nga verse man ng kakabsat, ti immediate context na, maipanggap dagiti circumstansya ti panagbiag, no kasano mag-cope up ka. Kasi, siyempre, idi awang pandemic, naka-cope up tayo. Tatta, ada pandemic, siyempre, ag-struggle tayo mag-cope up, di ba? Di kita agbasbasa dito, for example, hindi magpapandan ti eskwela, maka-cope up da. Hindi nagsardeng ti face-to-face, ag-module da, marigatan da nag-cope up. Iso nga nakatadot nag-suicide, moving, tanda maka-cope up. Amuyo mo na ti apo, tulungan ka nga maka-cope up. Iso nga ti Kristiyano, awan pagbot ngam, ti dungteng nga circumstances ti biyag mo. Because ti apo, urehan mo ma-figure out, i-guide na ti step mo,
Luha mo ka ba ilan, tulungan na kang cope up. He will enable you. Deta't pagmayatan ng absat. What a sweet blessing to be a child of God. Amen? Nagmayatan niya, baling anak ni Apo. Oh, because He will enable us to cope up. As na kumay ng tao, kita niyo. At the ubing, kada kay dita, at the middle age, o dapat ni nanay, the dita minda. Because, you know, di gito'y kakabsat nga stages ti panagbiag ka transition. Diba? Kasi di gito'y nga transition, narigat yan, cope up, di namin. O, no single ka, tala maging pampanunutan. Tulo nag-asawa ka, doang nangiwan ti pakanan. Tulo nagkaanak kayo, o rumigat ti sitwasyon. Diyan, cope up ka man, di namin. O, gimatang katlugan, bala, cope up ka. You see? O, tunukan tumaan ka, problema ti asaksakit, cope up ka. Kat amin, di gito'y kakabsat, kuna ti Apo, di ka agdanan, because you can do it. Oh. Kasi ni Apostol Pablo, kunana, I have learned in whatsoever state I am, kunana, therewith to be content. Inikdanak ti Apo, iti contentment, nga cope up, iti amin, nga sitwasyon, ti panagbiyan. So, they kakabsat, iti dapat ma-realize mo ita. When you face a new transition in life, when you face the new adjustment in life, anyaman deta. Gusto ko bagang Sister Goldie, dito pa nagsikog mo, Sister, that's a transition. The Lord will enable you to cope up. Amen. Kung pa kaganak ka, tagibi ka manan, the Lord will enable you to cope up with the pressures and challenges. Di pa nagpadakil. O, Brother Guy, dito ka, agdam dito, Brad, it's a transition. O, naibaga mo lang yung Sister Mina. Okay? O, di ba? You can do it, Brad. You can adjust, you can cope up. Narigat lang, dagiti kailangan i-figure out mo. Pero by and by, you can cope up because the Lord will enable you. Whether in the Philippines or in the US, we can cope up because the Lord will enable us. Amen. Oh, dahil kakabsat. Makita mo nga ti Apo, sovereign, control na ti aming nga sitwasyon, idala na ti biyag mo, kat sika, di pang idalanan na ng Apo, jak sa kaya, kung na ti Apo, ang kamadalagan, back-upang ka, papigsaan ka. So nga natin bagam, I can do all things through Christ, which is strengthened me. So, kakabsat, anyaman nga rason tayo, sa among likod, background nga ito kung baba, anyaman nga rason tayo, kakabsat, ti Apo, at dagayam iti maitutok nga sungbat na kabiliti nga pambanay. Amen. Diba? So, number 1, anak ko na tayo, it's impossible. God says, all things are possible. Oh, pinagbalin na nga posible ti karigatan, which is salvation. Anak na nga, mabaling nga pagbalin na nga posible, piyat mo ita. Number 2, you say? I do not. Oh, but God says? I will give you rest. You say number 3? But God says? I love you. Oh, anak may kapat nga problema tayo? You say? I can't go on. But God says? Grace is sufficient. Oh, number 5, you say? I can figure things out. But God says? I will direct your steps. Number 6, you say? I can do it. But God says? You will do all things. Oh. Kadeti nga inen kakabsat, yan na dita iti nakisalitaan ti Apo ka. Yan na dita ti applicable, related, yan tabiyag mo itata kakabsat. Oh. Deta nga meditate ka. Oh. Ha? I-claim mo ti Apo ang kararag ka. We are assured of His presence. And with this kakabsat, there's no reason nga hanti agbalegi iti panagbiag. There's no reason nga hantayo nga rumangkay iti panagbiag. Uri sa dinutyan tayo. It's not about the place. It's not about the circumstances. It's about the presence of God in us. It's about the assurance of God, His word in us. It's about the promise of the Lord that will make us to prosper in life. So nga rod kakabsat, i-encourage kayo. Kapo iti dayta, at pagpatuloy tayo nga rod nagserbi ti Apo. Awan rason nagsanod tayo, ditay dapat nga quit. Let's continue to serve the Lord because it is not the circumstance, it is not the place, it is not the situation. It's all about the presence of God, the assurance of God, the promise of God in us that will make us to prosper. And all of God's people say,